Tempat karaoke dikira tempat maksiat. Niat kita bukan nak buat maksiat, tapi nak pergi nyanyi saja-saja je. Di karaoke ni bukan makna maksiat. Karaoke itu makna kita menyanyi ikut akan lagu yang keluar dalam TV. Nak jadi maksiat ni ada puang pula nyanyi. Lepas tu laki-laki bukan haram bersorak apa semua baru jadi maksiat. Nah, kalau puang suku laki suku tak jadi maksiat lagi. Faham? Jadi kalau ada atas jalan rolik gak, nah memang maksiat berlaku di situ. Lepas tu orang lain duduk hak dia maksiat, kita biar nak nyanyi saja, dikira masuk dalam majlis maksiat juga. Nah, jadi karaoke tak usah lagi tempat karaoke hak maksiat gitu. Nah, nak nyanyi sangat galak kata di rumah sudah. Nah, beli alat karaoke buh di rumah. Nyanyi lagu negaraku. Nampak tak? Tak ada masalah bini mu tukar joget apa duduklah beledi.